MURATA ABITHA urarungamirite mantu JAGIMA sub-county ya MWIMBI NATHURIITUE ABITHA wa TRANSNATION SACCO unto bunenkerete thirikari kaunti ya THARAKA nithikanya kwa igitara ya mbere ya kwithirwa bena murungamiri wao matimugambi na kurikire wakagita ka mbere thirikari ya kaunti ya THARAKA nithi na nkinya aruti wira ba thirikari ya kaunti ya THARAKA nithi ndi bakona muntu akubarugamira na kuira matheta mao kiri banki ya TRANSNATION SACCO kwarira ithurano bithiete na mbere guntu mwanya mwanya gutigira ikundi mwanya mwanya bikuthura arungamiri babio whether county government whether business person bauga baturugura mirango na itwanjoinire TRANSNATION SACCO unto ba services ira bomba gutunenkera hori in relation to financial lobbying kutunenkera loan kutunenkera any support related to our finances na itulutanite nabo wira kumatene kwa gute arimo ake NJAGI MURATA uranwe murugamiri wa UGIMA wa mwiri kiri kaunti ya THARAKA nithi kaunti nini ya MWIMBI anenkeretwe kanyaga kagutari na muntu nuomwe kuma kaunti nini no kumubinga officers executive officers ba TRANSNATION boni boega baeke everyone without leaving anyone behind atwika represented kenda ugo kwina issue ekorelate na loan na inquiry kai this one is to boost us our income tukomba kolobi ugo no kwenda loan tukomba kolobi ukomba konenka on time prompt kenda omba go meet your financial crisis ka demand MURATA ariuga mantu monthe makathingatagirwa gukaya kwithirwa gutakuoneka weru kana kuri na kathina no akariku gatagati ka aruti wira ba thirikari ya kaunti ya THARAKA nithi na nkinya banki ya TRANSNATION na mbere ntutia ina representative kwa ubo na ibwega ba include other departments. That is why we are here na very happy nonto Kulenkelwa kanya taka ikuonania is also to the role mondo balute wira bwega unto buroko kuendelea kurutira antu wira bwega nabo bakuona bakuliwa ndio takumenya kiripotera wero weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi.